Inut sarpimar pritika terang pi hempen ingbude. Non malom birta cita yalong pen kai kita thekpon long mati arjupon long. Lapen pinang anatum abu rason pusi irpon long. Pritika terang pi laki inut asar pimar alang licor dilip sing dera lapen alang litum arloso sumar bang hini copat hebom lo. Kuson penloni kidamtam September ni phai pho arni di mahasau borlang pher arong pen alang li he masor dilip sing dera kam ke klem dam bardet pena phir alang li pritika terang pi hempen ka juisi non puta hem chiwang widya non amada he masor la pen asumar bang hini atum mang huprong sin dolo a he masor dilip sing dera pen ka chuning ripon nahok le dosita alang li amithang ahem kachiwang thuji aphan pachini thu lapen Karbi Anglong Women Justice Forum amai phi Violet BP lapen KSA klembang phuatum kachirap dunchi aphan berta che taipen chuning ri padupon News Report Public TV Karbi Anglong Kopilam filuni tu mana wina ya kha thege la polo mana na September tarik 4 adapan ye masor ba sumaron picharon doni polo yani liba kam klem nam vilo ni liham na kile por mala dak bai fora kitim nola bai tro ba poran dolo hem na kile lo hem dana kitim le dalo sumaron chorjilo sumar manda theunde base mala kibi osoban thande kam pu lek mane legordar po ting khumdami pu mara lalu po sumaron thande kam ra phian ba ha juan da hem awi dalo ba ha lo da hem lo hai Aadhaar card pan card butare dil hai document sa mukhana che pon thai apna metha phun ba che pon pe da tham jang ko manasi na hole dam bui so me smart na king chu alo chi lo ma dang da prang si ke melo na hole dam bui ra me apna hoda dak se mane sa na chu karap son do ulonta la tum handa arju da me mana koryang ma tumar ma apna la tumong sodak do bulon te wala dokumen san mukhara me hang era dokumen tame check inda tame lage satwi marlo so bahini lo kleng banga ninkan kreni lo akibi ba ninkan narkab lo la dokumen so amene pritika terang piku yani liga ketni ri pa le pholo yes song tum buda me o khai yan po ching honra jerap sonta me pari le bana jerap vek nang di ba ketni ri lo bana women justice from the mandala akya ki violet bp nalitum dama naso kisung ke bolong banga nalitum ta nang jerap na kitu don ta mesen ni nalitum hanta nang keniri parpik lo Ini hem kunal lo ini hem ke ensihil borolang fair nang li hem masor men pritika terang pi nang li men ke dilip ting dera nang li bu kopinya son bulang ason ke dula ladak nangka dame sabsu nangka dame bonlong lo la suri thangka ro pho wa suri plikap anba ke posa da pon lo sang teng kumban ni pene hai bani ni chini gende ni ham ta do arve ham ta do de mar ni chini ne ko ke wanda ni ke julai korai thom ar ni sida ham na chile nang li tum bahini penan so mo kati bhong do mala ke bhong thang da ve kati bhong be ave ke bhong ave thang ta baji ada baji da baji pho mo da baji pho ga e ba kam dam ji lo ya la kam klam ta long pu nlp long si kam jo klam no son tren dhalai mare ne ba putikang lo na somar long duni pulon te duno nega kam dami ma damu pulo dam ji lo itu kasi buci ning kecibuti ga ningkan suri mira tiap ningkan 2010 ningkan si mana ni li tum cibuti rablo ini 2024 5 September an maga utikang bu la nang li hem pen la ba so nang li sor kam jera pi nang li tum pulis tum han nang li tum la so biasa pi ma pulis undar berta ipi lo ta hang report along le nan anta
Sumar bahini lah. Akleng ausomen bah parbuti derapi, bana tibiye ausomen bah jerukta derapi. hala na Birta birta khai lo tunda rirapper lo long leda lo. Lapon se kang soning lo. NH39 mati Asian Highway akung ihum container gari kachingkoi. Balipathar pen Sarihajan adak bagjan pathua klam mati Samuguri LP School adung tobe porphai kri simalom ihum 10 wheelers container agari kachingkoi. Sonsi bearing registration nang NL01AH 4867 driver men Sri Ranjit Thakur Arta Plikebrahini Asar Bura men Sri Kishore Thakur Ahem Bihar Pusi Pangthekpon Aduntu driver pen kethan ponatingki container arlo ki cho hormu side pusi ningje pon Lapen Siliguri pen Dimapur anat kipang no bomahutsi men brake fail that ajok steering control un edet amat hidianathu suidam chok pen chepar lephetlo driver pen kithan dun atengki ahering tangrak arenga huki supon abilang pusi nang pachini dun japralang sopen nilituma pherangki muhiram teron nang kelo berta news report public tv Karbi Anglong GP Longki Hanse Arong Ningkan Phokep Sose Bangso Arong Chukim Dera Phita Sorkar Pen Kelong Nang Ji Do Anta Nang Lele Pusi Longki Hanse Ronga Sarahin Pen Chithan Pon Lason Si Lakhain Koira Ponilip Constituency Ke Parlo Lason Si Sarpi Sarphu Atum Penta Non Puta Lason Si Dobomlo Lasi Non Kachari Bom BJP Sorkar Atum Kidok Kelak Arada Phan Kanghon ka jinso thek a sorkar aphan bangso arong arat atumaphan kidok ki sumpen nang pajok tha pusi mekri buring pen ningdok pen pherangke thengno nang chuning ridon athei bangso arong non hejong rongka chukim lapukali ningkan phokep sosilo bonta sorkar pen non puta kaching thor amo kelele pin ajok rat pinang anaki sung chitong nanglo jasimet lo ke charlia hem towar sekachilang hempen chenglo sorkar pen kapanong pi ason do anta nilitumarong arat atum long dundelang puta hada kidoarat atum pen chithan ponrinti news report public tv Karbi Anglong Jengkha rong pia rong promote kram sa hemalong pen bike KTM do 390 color dart galvano mat registration nang AS02AL 9414 komani odlang no atum chonghu pondet labang so gari puthot non kachilong thu lasialang ya hin pen aning karong pen kiri along kachiram donatum phan aning kang sam pen kachuro pon news report public tv Karbi Anglong ko pisi pui pulo gari celong alo puma bote gari rang chelong hello celong da kelong dam la bang ke और पेट्रोल पोस्ट माने पेट्रोल पोस्ट उनके तलों की la bang ke jengkha iri si na pulo माने हदा इंफॉर्मेशन की पिदाम पुयात बैंक तुम की है kabung sor pu माने rong thar hem sor pu माने hada hem also bang माने ada prang और chainong ki kok dam put ko bon abit nat che garum pune pine hapunat ki kelong dam pu amat la also bang kelong lok pen hem sor arleng dit ke tum handa me han bechini dam lo la det pen te en ke la dang hem tum bang la माने bag bang hada pen wan si dak heman wan de lo la dak hit pen hala alang itu माने dak jengkha petrol post long information si lo la son bang ge chini elang माने hala bag bang heglong bu cholang माने hala kang hu phan bang ge non bang ge thang thek elang
non polis tumang ke sana di boma mate police tumangke rivoilo ala sahut nang le ki pudu je Hmm. boma ke long la phan ke nang ni sam pa jiri ke hor bu ba sala ningka samben pa jiri kula bangke ningka samben mane alang li tumhan pa jirlo mane police tumhan ti alang li tumhan ningka samben tino pulo mane pilo ni ada kitu nang le beri ni mane agari la bangke nili kaching thumdam la bangke up to me 9 September agari kelong police tum la bangke it arni masi alang li tum hadak petrol post ong si hadak si wan lo mane nili kaching thumdam huta nang hang lo he jengha petrol post IC tar nang hang lo ne phan mane hadak kaching thumdam hut isi message bangke la puhen lo kadoka beta chere nang po la gari pusita mane ad hoc tum log le det itim tum tado kita log nang po nili bangke log lo la tu bon sita log bang phaino da la si kadoka be han tuning rike la puhen lo gari pusita two wheeler la pen ke four wheeler sita thek te hemar lo si kibini la pen mane mesen adim si kibini mane kang hu tumang asab hard chat mane nang le la ba gari long la nang le ni ke sala nilining ke mathala mange ningarong lo aku tak terbang la rat han ni suruh pa jiri kachoro pa jir lo kadoka be han